عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. haray musidɓe julɓe mi hurike on hiwrangol islam mi innita on kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray mawdu men on ko ɗoni yewtere men nen hannde ko yiiloto ber ko Allah newini wo ko fi ko innete aduna. joni noon aduna koye makko woni ko wuuruɗen, ko ɗo woni ko Allah muuyi woni ko taga ɗen, maayen kadi e makko hooten e saare go'o. joni noon o aduna mo wonɗen e muɗum si en ɗaɓɓiti inɗe makko go'o ka nder alqur'ana gasa waway en hollude ha honto o teddi ka Allah ma ha honto o teddi ka nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ma honto o teddi e wondiɓe nelaɗo ko innete kon sahaba radiallahu anhum ajmain, ma ɗum ha honto o teddi e inneteɓe attabi'ina, hikkoɗon tabi'i attabi'ina, ha hikkoɗon innaɓe as-salafu salih, ha hewti e men enen ɗo ndaren ha honto hittuɗen ka Allah sabuna mo kalampe no wawi peesude hoore muɗum. no ndaara ha honto ɓen kadi hitti e Allah seede muɗum inɗe maɓɓe no lutti e defte. hande si goɗɗo innete himo jangi ko be o fillo inɗe maɓɓe, ko be o mema deftere maɓɓe, si o memali deftere maɓɓe haray o considiraka e gando, ko be o janga defte ɗe ɓe windi ɗen. e misal wano homɓe wano imam Ahmad ibn Hanbal, e misal si innama imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, imam Tirmidhi, an-Nasa'i, Muslim, wawɓe wano noon ibn Taymiya, ibn Rajab al-Asqalani, ibn Rajab al-Hanbali, ibn Khaldun, ibn Qayyim al-Jawzi, Abul Faraj ibn al-Jawzi, ko be mema deftere goɗɗo e ɓeeɗo si inne way oɗo himo jogi gandal l'islam. joni noon kaw heɓi gandal l'islam ɗon ko honto ɗum ɓannitimo, ko hella Allah ka ko hella aduna. si en yiltike ka alqur'ana en heɓay ko tintoɗen e muɗum seeɗa. ñande yimɓe annabi Musa ɓen ɓe fewtuno e annabi Musa, ɓe inni wondema minen mi ronki e o ñamete ñande o ñande almanna wa salwa, ñamete tewu e lacce e njuuri no firirana ɗen noon. tewu on noon on ko wona yewtede hina tewu juɗaɗo, ko colli ɗi metta nangugol hay seeɗa, tewu ngun kadi no weɗi, ko ɗin wona yewtede fi muɗum. joni noon ɓe inni ɗum ɗon mettitiɓe ko honum annabi Musa maaki, atastabdiluna e on wattitay allazi huwa adna, konko ɓuri jolude, billazi huwa hayrun, edi konko ɓuri moƴƴude. donc ñi adna ko joli, ko ɗum kanko o yewti siɓɓe makko ɓen kanko annabi Musa, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa hayr, koko joli kon ƴettuɗon accuɗon ko ɓuri towude ko, ma nokkugo kadi Allah no yewta fi aljanna
hollugol newendeji hino nder ton enen ɗo sa tetta e mangore koye tawiɗa jogii liwndu mayiɗa wawi ƴawde mayiɗa wawi ferade si a tetta e mangore kono hakke ma ko newi ka nder aljanna Allah daali qutufuha daniya dimɗe aljanna ɗen ko joluɗum ko ley donc o aduna ɗo inde makko ko immorde e ko joli woni ko fuɗɗi ko ɗum woni kanko jeyɗo hunde on aduna on o inni wo wala taghurrannakumul hayatu dunya wata adna ɗaynu on wala yaghurrannakum wata ɗaynu on wata hodu on billahi e fi rewgol Allah algharuru hodowo on ɗaynowo on ɗum ko hombo Allah sifima fi makko inna shaytana lakum aduwan shaytan ko gaño moɗon aduwun ko gaño moɗon fattakhizuhu jogitemo aduwan gaño fi honnum Allah min jogitotomo gaño innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir ko noddata fedde makko nden ko ende wonu yimɓe yiite jon noon kanko fahin taguɗo aduna on himo yewta en ko honno woni nder ga wo i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad o ande o aduna mo wonɗon e muɗum ɗo la'ibun ko fijundaaru wa zinatun e cuɗaari si Allah newnanima artike o yaaji seeɗa ɗaɓɓa seera piriwal wattoɗa wattade ɗi a wowano wattagol darnandu a wowano hoɗugol e muɗum wata fahurun e mantodirangol nde goɗɗo no inna min hila mari otoje ɗiɗi an inna ila mari jowi nde goɗɗo no inna ila mari cuhum gotum an inna iɗa mari tati nde goɗɗo no inna himo mari ɓeygu goto an hinna iɗa mari nayo nde goɗɗo no inna himo mari ɓiɗɗo goɗɗo goto wonɗo leyɗe porto an inna ɓiɓɓe ma sappo no leyɗe porto ko ɗum woni o tafahurum baynakum wa takathurun fil amwali wal awladi e firi ɗum ɗo ko ɗum woni folotiral e jawdi e ɓiɓɓe Allah no sifanadi en ko honnu woni e muɗum kono sakkitoru honnu wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur o gurdan adna wonali si wona gurdan ɗaynayɗan o aduna wonali si wona aduna ɗaynowo ko ɗum Allah no sifano en fi ko woni ka aduna ga na en ƴettu fi muɗum townen dow ga e suratul kahfi ko honnum o inni wo inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruza inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha on ko woni ka hoore leydi fof komin waɗiri ɗum ko cuɗari fi aduna on pet ko woni hoore mayri kon ko fi aduna on pet min waɗiri ɗum ɗon cuɗari inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala fi tuyo men daru ko hombo e maɓɓe moƴƴinta golle muɗum kono noon wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruzan kala ko woni e hoore mayri Allah watta ɗum collari deuxiéme guerre mondial million ji buyi waalino hande nini ni si a yehi a jasi ko ɓe surra ɗon ko leydi pet wonɗa yi'ude si tawi woɓɓe ko ka hoore leydi ɗon ni ñoluno surraka hande si hendu wifi ko collari woni immade ñande o ƴettiti fof muɗum kadi deƴƴi hokk fof no wontude leydi ko ɗum wasi o inni minha khalaqnakum ko immorde ndi leydi woni komin tagi on wa fiha nu'idukum ko to woni komin rutata on wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko to woni komin yaltinta on kadi yaltande ɗimmere sabuna kanko emo andi si tawi ɗum ɗon no teddi e meɗen kanko tedda e makko sellini ɗum ɗon maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki law kanati dunya ta'dilu inda allahi janaha ba'uda ma saqa minha kafirum sarbata ma'in si tawno o adna no peesayno e mandakke berko gabitan hu gotum sonsoli wi sonsoli ngil noon ngi jaɗiri noon ngi joppe e makko tuma ngi ɓuccuma anda hari goɗɗum no jooɗi e an hakke makko tawi kon foygiti joni noon gabitum gotum so tawi ɗum no peesa e balance e peesirɗe haray kefero yarataka aduna ga ndiyam
ko ɗum woni ɗum ɗo hitta e Allah. Joni noon wondi ɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallama honno kamɓe kadi ɓe jogitorno aduna. Wano hombo e misal Abu Darda inneteɗo o Waymir, ko ɗum woni inde makko. Abu Darda hiɓe tawa e sahabaɓe moɓamɓe nde alqur'anare, hiɓe tawa e sahabaɓe attiɓe hunjade alqur'an. ko ɗum waɗi Abdullah ibnu Mas'ud moggo ko fatoto talibaɓe makko ɓen ɓe feti o inni yaheka o Waymir Abu Darda kala ko humpa ɗon e ko yowiti e dina yahe landoyo ɗon moymo andi. Sabuna ko neɗɗo janguɗo joni nane konnguli makko ɗin wo adhakani salat yimɓe tato no kirɗa mo wo mu'milu duniya wal mawtu yatlubuhu neɗɗo weltorɗo adna mo adna ɗayni mayde ndelle kayre nde ɗaɓɓutude mo wo on neɗɗo no kirɗa mo wo ɗimmo on kadi wo ghafilun mashghulun lahin welsindiɗo occupiɗo e aduna hittinɗo fi aduna ni noon kala ka o nani teren yeɗɗuɗo no woodi wo kay juuɗe sago makko ko suudu makko daroto ɗon dernier kiriwal yaltungal wo sago makko mais maygal jiwo labbaɗo yaltuɗo ɗo e quartier mo wakkili accutugol nene fay makko fo o jombaymo si tawi woni o timminali ko Allah y Amérique on ko kutimo wo hay tawi ko folotirol kanko hewtoyay on ɗon laahin welsindiɗo laysa bi maghfulin anhu o wattanali hiila kono jokkuɗomo o welsindaki fi makko. ko ɗum waɗi Allah no yewta e suratul juma innal mawta alladi tafirruna minhu nde mayde nde on ɗen dogude Allah daalali de fa innahu mudrikukum nde hewtitay on fa innahu mulaqikum on fotta e mayre. si tawi woni goɗɗo no iwtiri ɓaawo maɗa tanƴini ka hewtitima mawron kama hewtade si tawi noon woni on fottoya woni yeeso ala feere an ɗon a wawatamo selude fa innahu mulaqikum wotanmo on kadi dahikun bi mil'i fihi a yiya e goɗɗo himo jala ha fof lando ko homboni o jala ha ɓawoje ɗen fof muɗum yaltita wa huwa la yadri harale o anda a arda allaha am askhata golle makko ɗe woni wadde ɗe aral Allah no weltanimo ka Allah weltanakimo wo kanko ɓe yimɓe tato ɓeɗo hino kirɗamo wowa abkani salat wullinimo yimɓe tato kadi wo firaqul ahibba muhammadin wa hizba yurmimo ko seedi e nelaɗo yurmimo sahabaɓe ɓe o yangodi fi l'islam no mayirde goto wo ɗum ɗo yurmimo wo yurmimo kadi tuma mayde arani goɗɗo inda gamaratil mawt tuma mayde suddi wonki wo a yiyay ko yurmino ɗon gonga sa saybu sa humpa ko gardijo ne'i habbo ha o tawe ka musidɗo makko feƴƴinta ko kanko tulle jogi armo a yiyay mo itta kufunun kun o ñobba kun o waɗa respect o ƴetta finkari ndin o ɓaraɗa ko kanko le tun ardi e armo ko kanko le tun woni ko ardi e armo wo hikki ɗon kadi alwuqufu bayna yadayi rrahman tawoygol Allah wo ɗum ɗo wullinimo yahugol yeeso Allah o yi'a joddi nde Allah yoɓata o tigi nin ko ɗum waɗi Umar ibnu Abdul Aziz ñande goo o tawano e surrugol ñande o surri ɓe surri musidɗo maɓɓe on o jooɗiɗa o fesi ko honnum o inni وناداني القبر من خلفي فقال يا عمر ابن عبد العزيز وبرد دن نوديمو لاني كو اي عمر جدال عبد العزيز الا تسالني ماذا صنعت بالاحبه ene alando takolan ko honnumi waɗi musidɓe maɓen weldiɓe maɓen ko alando takolan ko ayo Umar ibn Abdul Aziz min qabru on alando takolan ko honnumi waɗi weldiɓe maɓen wo faqultu bala mi inni wo qabru on inni harraqtul akfana wo mi sunni kasange on wa mazzaqtul abdana wo mi lanciti tewungon wa masastu dama mi siɓike ƴiƴanɗan wa akaltul lahma mi ñaami tewungon summa qala refti o inni qala liya al qabru
qabru on innilan amma tasalni anil awsal alandotalan fi jokke ɗen alandotalan fi jokke bane adama ɗen koko jogodirno rondoto hoccay goɗɗo piitamo doginay oto doginay avion alandotakolan fi jokke makko ɗen qultu bala womi inni o qala al qabru on inni naza'tul katifayni womi seddindiri hakkunde balbe ɗen ɗiɗi wadzira'ayni hakkunde juuɗe ɗen kadi mi sendindiri wal wirkayni wal adudayni wal fakhidayni mi sendindiri juuɗe ɗen e ɓandu ndun mi sendindiri keeci ɗin e reedu ndun mi sendindiri buse ɗen e dense ɗen ɗum ɗo woni ruttorde men en fof mo kala e meɗen o tigi yiɗi añi ko ɗum ɗo woni ko habbi en ka nder kabru o tigi o ñola o ɓuuta o fetta nder ton si gayni fettude ko woni bordi e ƴiƴan fof muɗum ndiyan ɗan siiɓo si siiɓike ɗum ɗon ha gayni tewu ngun gilɗi ɗin adotira e muɗum ɗi bambodire haalanna heddo ƴi'e ɗen kumbe waloraɗa sukundu ndu waloraɗa kamɓe ko sifa ɗiɗoɓe waajitorayno aduna summa qala refti o inni summa qala kanko saydna kan Omar ibnu Abdulaziz o inni wo innama dunia baqa'uha qalilun o adna mo on ɗon e muɗum ɗo heddagol makko on hino fanɗi wo azizuha yadil on mo yiyotton no teddi on ñande goo ko hoyɗo si tawi ɗo ko tedduɗo ka dina yeeso Allah ko tedduɗo kono so tawi ko aduna teddinimo ka Allah ko hoyɗo ndaare lamɓe no wari rewa gujjo ñande goo tawata si ɓe inni janngo golle ala leydi ndin hara no ɓuuri 10 million yimɓe ko hay gooto yaltata ka yaasi si ko anniversaire makko anniversaire ɓiɗɗo makko gooto yaltata ka yaasi nden ñande si tawi mo yaltude ka télé fof no deƴƴi jente lanɗo no yewtude kono ndaare woɓɓe maɓɓe no wari rewa mummunteji wa ganiyuha faqir alɗuɗo on ka adna ga ka Allah ko baaso so tawi woni na holɗo Allah wa shababuha harim suka ka adna ga ko neɓa ma yawa si Allah no juutini balɗe ɗen ko nawyowo wa hayyuha yamut kala ko wuuri e mayri ñande go o tigi mayay wo fala yaghurrannakum iqbaluha ma'a ma'rifatikum bi sur'ati idbariha wata o adna ɗaynu on ko foti ko woni yaltude ñande goo ko téléphone ko ya ñoƴƴu gootum accita taaro ha arta ñoƴƴita gootum taaro ha arta ha gokkoye yalti yoɓete koy ha joni tawi koyɗon fuuti koyɗon no teddi joni ko memete koye yalti neɓata kadi ko ɓuri ɗum ɗon kadi ara wowata ɗum ɗon ɗaynu on ko foti ñande wo ñande hesun no yaltude e andugol moɗon aduna o ngo neɓata surtout an ko an woni neɓata e mayri sabu no heɓi duuɓi gulluji ɗiɗi e ko famɗi si en daari kalimore annasarankoɓe ɓen sikka ka julɓe ɓen ko duuɓi wulure e 1450 ma tati mbi ka julɓe ɓen fuɗɗi limude an noon daari duuɓi jelu heɓata e nder ɗum ɗo tawata aduna ɗaynete ha tawa koko Allah nangitiroyema tum wonɗa wadde wo fal maghruru man irtarra biha ko on jofojo ko on mo jaɓuɗo ha aduna ɗayni o ayna sukkanuha alladhina banaw madainaha honto ɓe hoɗunoɓe ɗo darnuɓe sifa ndu suudu ndu hoɗɗen e mum a yiyay suudu ɗo ndu 1830 1840 honto ɓe woni hande ɓe fof ɓe laatinoke fure ɓe mayino darnunoɓe nduba darnananoɓe nduba ɓe fof maɓɓe hande ɓe mayino wa suqu anharaha ɓe yari ndiyam ɗan ka canɗi ɓawo ɗo ara num hari pompi ala ko nde Allah fuɗɗino newingol pompi watti heɓade wa suqu anharaha wa sharabu min ma'iha wa garasu asjaraha ɗe leɗɗe ɗe wonɗe yiide ko hakkude laawol sabuna ko si leɗɗe toggidirama ha yeeso to woɗɗi inne avenue honto ɓen waɗunoɓe ɗum sabuna leggal no heɓa duuɓi honto ɓe waɗunoɓe ɗum ɓe fof ɓe mayino aqamu fiha ayyaman yasira ko ñalaɗe fanɗuɗe ni ɓe hoɗuno ka aduna ga
sabu cellal maɓɓe, sabu mbawdi maɓɓe, sabu maral maɓɓe puusi ɓe ɓe waɗude ko Allah nangitiroyta ɓe. wa rakibul ma'asi, ɓe faggiti bakkatuji mawɗi. haray o adna mo wonɗen e muɗum ɗo, adna o ko ɗaynowo wo is'al ghaniyuhum, landi galo maɓɓe on ɓe wonɓe ka berɗe ande. unzuru maza fa'ala alqabru bihim, ndaari ko honnon adna o waɗi ɓe maɓe jawdi si ɓe maayi, miskino si ɓe maayi, fof ko hunde wotere nde ñolata. ndande ko honnon qabru o waɗi ɓe wo ayna ghinahum, honto jawdi maɓɓe ndin. was'alhum anil ansun allati kanu biha yatakallamun, honto ɗeɗen ɗe ɓe wolirayno. wal a'yun allati kanu biha yanzurun, honto ɗe gite ɗe ɓe ndarirayno. wa min al juludi raqiqa, sabuna ko marɗo moyen yira ɓandu ɗatundu newindu. wal ajsadu na'ima, ko ɗum woni kadi e ɓandu ɗewlu ndu. wal wujuhul hasana, e yeeso labango. maza sana biha didan, ndaare ko gilɗi ɗi waɗi ɗi geece. ayna hijabuhum, honto gardiɓe maɓɓe ɓen. wa nuwabuhum, e honto yiltaynoɓe paɗe ɓen. wa abiduhum wa khadamuhum, honto gollanaynoɓe ɓe ɓen. alaysu qad hila baynahum, mayde nden heƴali hakkunde maɓɓe. mayde nden heƴƴi hakkunde maɓɓe. ko ɗum waɗi anduɓe mangural Allah, kamɓe ka yiiɗaɓe woy ɓe rondi susi. tuma yiiɗa goɗɗo ñande wo ñande mo jala, himo welti tun himo welti, wallahi andu o no na neɗɗo wonɗo ɓadade alqur'ana o, si tahi mo ɓadade o anda ko woni nder ton, ma ɗum o jaɓali hutorgol ko woni nder ton. sina ɗum ala anduɗo alqur'ana ɓuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama. ñande goo saydina jibril ari ka nelaɗo siɓe fesa, kanko saydina jibril nelaɗo maaki ko honno waɗi an ko ɓurit konko mi yima saydina jibril, haray hiɗa yomi tun gonɗino yalta seeɗa ka gite ma hiɗa fesa. o inni nelaɗo wo hanuno an kadi ko fesa, sabu no Allah no mari goɗɗum ɓawo gaafiɓe yedduɓe mo. ha tigi tigi on goɗɗo hoolota ko daɗi, si natuma inna aljanna natama, yiite kadi natama. ɗo e ɗum ɗo waɗude, haray tigi tigi on o tigi no hani wullugol. ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande go'o ɓe tawi sahabaɓe no jooɗi hiɓe yewta hiɓe jala, ɓe maaki wo law ta'lamuna ma a'lamu, ɓe maaki taw wo mi hollama aljanna, mi hollama yiite ngen. si ɗon anduno ko min mi anduno, la bahiktum qalilan wala bakaytum kasiran. ko seeɗa jalayno ɗon wullon ko ɗuuɗi. si ɗon anduno min ko mi anduno, yiite wuttange duuɓi guluji tati, duuɓi guluji tati nge wutta wojji rawni pen ɓawli mik o niɓɓutunge bip to ala toon courant ala, goɗɗo duñe e ngen yiite ɗon. ko ɗum waɗi Yazid az-Zarqashi o inni wo Allah no jogi malaikaɓe wo hiɓe wulla ko ɓe woni wullude kon, o a sikkay caangol nde hino ila, nde caangol no ilina ndiyam muɗum ñalande darngal. ɗum non dey Allah daali la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. ɓe hoore ɗum ɗon ñalande darngal hiɓe wulla sikkay ha ɓe waɗali ko Allah yaniri ɓe. ɓe wulla ha ɗum ilirawa caangol. yamiluna ka annama tanfadduhumurri, hiɓe oñorani nano ma ñaamo, a sikkay mo muusu reedu ma, a sikkay nde henduno no liiƴa leggal. ɗum ɗon fof muɗum ko kulol Allah ñalande darngal. Allah landoɓe kono e malaikaɓe an ko honnu waɗi hiɗon hulirani ɓe inni ha Allah law anna ahla al ardi ittala'u min izzatika wa azamatika mattala'na, ɓe wullayno no min wulliri ni. si tawno ɓe ka leydi ga a holluno ɓe ha honto mawnuɗa, ha honto tedduɗa, kono min woni wullirde ni kamɓe kadi ɓe wullayno. ndaro Amérique mi waɗa misal e ɓen fof no andi bombuje jane ɗen ko kamɓe jogii, avion je ɓurɗe yawde ɗen ko kamɓe jogii, bateau sous-marin ɓurɗe janɗude ko kamɓe jogii, ɓurayde wawde muttugol ko kamɓe jogii, bateau je rondotoɗe avion ko kamɓe jogii. kala mo ɓe inni si Allah jaaɓi min hewti kama ko toon min ittata koje, o tigi ɗantako.
si on ɗum Amérique no dolni Allah kan ko ɗum gando goto himo inne Ata as-Sulami neɗɗo hewnoɗo wullugol yimɓe ɓen felimo fii ko heewi wullugol kon ko honɗum inni wo ida zakartu ahlu nnari wo simi miijitike fi yimɓe yiite wa ma yanzilu bihim min azabillahi e konko heɓoytaɓe ñalande dargal e lette yiite wo massaltu nafsi baynahum komin miijitoto hilan wayi wattay miɗo wondi e maɓɓe e naatoyoɓe ɓen ka nder yiite wo fa kayfa li nafsin tughallu yaduha wa tushabu ila nnari ko hatta o tigi wulla himo andi hino woodi wonkiji to ñalande dargal ko kolmbeteɗe daasoye ka nder yiite fere nder ton si goɗɗo ukkama ɗo e nder sakuru o waɗama jolokoje ɓe yehi ha ka tumbo ndiyam ɓe ferike mo nder ton ɓe ginnayi moodi warɓe oɗo ɓen ɓe warimo mayde hulɓininde ɓeɗo kadi ko yoruɓe ɓernde hara dey ko bandiɓe waɗi ɗum si laamu ngun hendike ɓe ko fof ko innata ko wareɓe hari min yaalwa ɓeɗo yorugol ɓernde joni noon kalkilen ñalande dargal Allah daali huzuhu nangemo fa gulluhu kolmbemo summa aljahima salluhu refti ka nder yiite naadoyemo oɗo wooti o miijitike ɗum hoore makko o tawnata e ɓe yimɓe wo massaltu nafsi baynahum min miijitoto wayi wassay miɗo wondi e ɓe wa ma yanzilu bihim min azabillah e koko woni heɓude ɓe e lette yiite ɗum ɗo fof muɗum ko ɓe woni warrude ɗum ko ɗuytitagol e aduna wo irfiq be nafsika ɓe waajademo ɓe inni wondema tigi tigi on ɗuytu ko wonɗa tampinde hoore ma kon o inni wondema wo arrifqu atlubu ko Allah mo woni ɗaɓɓirde fowtare par ce que si mi wullani Allah fewndo ɗo o yurma malan gaɗato mi fowtoy to ko fewndo ɗo mi hani wullangol Allah no waɗa misal kadi e alqur'ana e suratul hajji wo falladina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim waljulud wa lahum maqami'u min hadid Allah dali kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha ñalande dargal naatoyoɓe kayite ɓen Allah daali qutti'at lahum thiyabun min nar coñci maɓɓe ɗin ko coñci yiite yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ko di e wulɗe wona juureɗe ka ko'e maɓɓe si ɓe yaray ko di e wulɗe yusharu bihim ma fi butunihim wal julud ñorta ɓandu ndun taƴate tekki ɗin walahum maqami'u min hadid no wodani ɓe ɓolɗe ko malaikaɓe piirta ɓe ara ko jamɓe ɓe lappirimo ga natita ha ko waylodira ko ɗum woni o ɓoomo no ɓuri si tawi otowal yaaɓi pootiru kuka ko noon o wawoyta ñalande dalngal si malaikaɓen piimo ko ɗum gando goto meɗen inneteɗo Aboubacre ibnu Iyash imo wiya wo si mbuɗu goɗɗo majjirimo kala mo yini tigi tigi o ngaɗen heeɓi ko satti hande la majjira sanguero ina kono gernuɗa ɗum wo kono ala wullude ko duuɓi makko ɗi woni ɗuytade kon o ɗuɗina golle moƴƴe ko woni wullude koko sanguiro makko o majji kon ma sandolar makko o majji kon o ala wullude ko tawi o ala wadde ko Allah faala ɗum ɗon na ɗum ɗo woni ko mapini mum Allah daali wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur on gurdan adna wonali si wona aduna hodowo ko ɗum waɗi sayyidina Umar kanko himo waajo wo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan lakum ñaawe hoore moɗon si weeti bimbi ha kikiɗe ndaari hande ko honnum mi golli ko tata Allah no faala ndaara kadi ko honnum bonnuɗa eɓɓa no tuubira ruttoɗa e Allah yo accane kono an ko weli foti tun ko honno tawroyta Allah ko ɗum goɗɗo e tabi'ina e ma salafu salih imo inne Yusuf ibnu Abdul Muhsin
anduɓe mo ɓen fof muɗum hino remarquiri mo hunde wotere wo ida aqbala ka annahu aqbala min dafni hamimihi suma yiiɗa wo himo ara a sikkay ko iwɗo surrugol weldiɗɗo makko wa ida jalasa ka annahu asirun man yudrabu unuquhu si o ari o jooɗike moggo ma needi ndi o ne'i ndin hakke ma ko ɗuytani adna a sikkay ko joƴƴinaɗo ɗa waɗaɗo condamné à mort hara koyo kaafa kadi dande nden taƴirte ande on no wondi e anunde wo ko noon on o jooɗorta wo wa ida zukira nnar si fi yiite ngen wowlama wo ka annama lam tuhlaq illa lah wo a sikka yiite ngen nge tagiraka si wona fi makko hakke ma ko ɗuuɗi wullugol ko ɓe woni yimɓe ɓe feƴƴuɓe ɓen ɓe tawata iɗen hani janngugol fi maɓɓe anden ko honno an kadi ɗuytortoɗa e adna ko ɗum waɗi saydna oumar ibnul khattab o inni wo lawla salat si wona noppiiji tati ma ahbabtu lbaqaa fi hadihi lhayati dunia mi yiɗatano wonugol e nde saare adna ɗo wo shiddatu zama'i fi lhawajir ko ɗum woni horugol ñalande tawata hino satti horugol wo wa mukabadatu sa'ati fi jawfi llayli wo immagol jemma juula wo wa mujalasat aqwamin yantaquna atayiba alkalami kama yuntaqa atayiba tamri ɓeno wowla haalaji weluɗi ɗum le ko honɗum e weluɗi haalaji andintinayɗi fi Allah wana tuma weelaɗo yiɗuɗo tamaro ukkinde ka honduko makko e mo mura wasnano sabu ɗiɗo piiji tati kanko hay fu sala ko ɗaɓa adna ɗo ko ɗum waɗi adna on himo nodda ñande weetuɗo wo ñande weetuɗo adna on hino nodda adna on inna honno yabna adam ko ayo geɗal adam ana yawmun jadid min komi ñalande hesere wa ala amalika shahid golle kala ko golluɗa komi seediɗo fatazawwad minni ɗaɓɓiran jooɓa fa inni ida madaytu fala a'udu ila yawmi alqiyama simi feƴƴi wano hande feƴƴiri noon womi ruttota ko ha dargal ngal daro ko ɗum gandugo kadi no inna wo tamurru binal ayyamu tatra wa innama yusaqu ila al ajali wal aynu tanzuru wo ñallal ngal no feƴƴira e ñallal hitande nden no feƴƴira e ñallal balɗe ɗiɗi ñallal balɗe ɗiɗi sa wattanali hiila ko lajjal ma ngal woni ɓadike a andali fala aidun zaka shababi alladi mada ngal suka yagal ngal welsindiɗa ha fuutima a waɗali ko Allah faala ngal ruttotako so tawi woni ko tuma nawyuɗa noon inna an iɗa andita o tigi ɗum no wawa wonɗo leyɗe portoɗo o duuɓi hewɗi himo andi alhaji kaari en hino ɗon ha hango noddalɓe téléphone police rondomo ɗo natta ñande woymo ka magasin maɓɓe mi hiwri noon ese ɓen ɓe considiray ɗum joni noon an ko tuma nawyuɗa anditata Allah wawa wonirde noon kanko kadi o jaɓaygoy kono o wa'a wa'oɗa ko ɗum waɗi ari e mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu yimɓe jeeɗɗo Allah ɗowdinayi ñande tawata ɗowdi wo ala si wona ɗowdi makko ni hino tawa e ɓen wa shabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla suka tutiɗo e rewugol Allah an noon a perdi suka yagal ma e ko faalaɗa acci ko Allah faala ko miijoɗa Allah okkoyte joddindi oɗa heeɓi wawa wonde Allah rutten kadina makko ko ɗum waɗi si hewti ñalande dargal sifa joddindin noon hewti ka yoɓe himo andi o gollano ko ɗuuɗi Allah no sifi fi maɓɓe mo andi fi maɓɓe ha laaɓi fof o inni yawaddu lmujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa nden ñande bonɗo on ko yeloto ko si o sottoray yo goɗɗo ɓiɓɓe makko ɓen fof naade ka yiite kanko o daɗa si ɗum ɗon haɗali nene makko e baaɓe makko e naade ka yiite kanko kadi o daɗa Allah daali kalla wawa wonde innaha laza nazza'atan lishawa
ko ɗum hasanul basri inni wondema wallahi nafsi biyadi mi wondiri on mo wonki a woni e juuɗe muɗum laqad adraktu aqwaman mi hawrodiri e yimɓe kanati duniya ahwanu alayhim min atturabi alladi yamshuna alayha e o adna mo ɓe woni yaade e muɗum ɗo ɓe hawri e yimɓe hiɓe hoyni fi aduna on ɓuri ko goɗɗo tippata e hoore leydi si a hawkay kaka leydi si kala ko watta koye affaire ni kala ko watta ko ka hoore leydi fertoɗa si ko ñooge kaka hoore leydi wonɗa ferade ko ɗum ganndo goo kadi mo sifo fi yimɓe ɗuytitiɓe aduna himo waɗi ɓe e yewtere labande wo inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا والله نجوغي جيابه إن لله عبادا فتنا مر بهكيل طلقوا الدنيا بسيري أدنى وقلت سيرة دينغ مودو وخافوا الفتنة بهولي جرب بيدك أدنى ذا نظروا فيها بنداري أدنى falamma alimu annaha laysat li hayyin watanan ɓe ndaari ɓe tawi hina nokku wonirɗo ni jaaluha lujjatan ɓe waɗi o adna ɗo caangol wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna ɓe waɗi golle moƴƴe laanaka ɓe lumbira o adna ɗo yo allah waɗu en enen kadi lumbiroɓe o adna ɗo laana ko ɗum waɗi fahin hasanul basri mo inna wo ajaban liman ya'rifu anna al-mawta haqqun kayfa yasbah ino hawnimo anduɗo pellet mayde ko goonga ko honno on weltorta ka yiɗamo oymo welti wa ajaban liman ya'rifu anna an-nara haqqun kayfa yadhak ino hawnimo kanko anduɗo yiite no woodi ñalande dargal ka yiɗa o on hino jala hekkita wa ajaban hino hawnimo kadi liman ya'rifu anna al-qadara haqqun kayfa yansab on hooliɗo pellet dargal no woodi ko honno jokkirta goɗɗum goo o ronka gollande dargal wowa ajaban liman yara taqalluba duniya bi ahliha kayfa yatma'innu ilayha hino hawnimo tuma o yi'i neɗɗo anduɗo o aduna ɗo o luttanta gooto neɗɗo hoolanoɗo e quartier o waalike o laatike fure lamɗo ɓuranoɗo yiɗede o laatike fure ganndo hoolanoɗo o laatike fure mawɗo tambitinoɗo ɓeygure nden o laatike fure nene e baaba laato fure nene gootoɓe weldiɓe laato fure wo kayfa yatma'innu ilayha ko honno kanko miijoto kanko haray tago kanko on haray fof moƴƴi o yisi ko tour makko woni ɓaawo wo ra'aytu dahara mukhtalifan yaduru ni o aduna no yiltondira fala huzunin yadumu wala sururu wona welo woni neɓata wona suno kadi woni ko neɓata wo waqad banatil muluku min qusurin ndare cuuɗi labaɗi ɗi lamɓe darni ndare cuuɗi labaɗi ɗi marɓe darni falam tabaqa al muluku wala al qusuru wona kamɓe woni ko heddi wona ko ɓe darni kon kadi woni ko heddi nela sallllahu alayhi wa sallam ñande goye ɓe waali e ɗe gate moƴƴinteɗe kame hono ɗe mete leseteɗe ɗe fali gate eɓe waali e fali gate ɗum no battini e yeeso maɓɓe saydna oumar o yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o feti o ini nelaɗo ko an ɓuuri moƴƴude e tagore nden fof ndaari ɗum no battini e yeeso ma hande Kisra e Kaysar ɓen no jooɗi e danɗe moƴƴiniraɗe kanŋe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maati ko ayi Oumar ɗum ɗon kaka adna woodani ɓe enen kaka lahara woodani en on tuma ɓe maaki maali wali duniya ma ana fi duniya illa ka rakibin istadalla tahta zilli shajaratin thumma raha fatarakaha wo min mi wa'aka adna ɗo si wona wa setejo arɗo ha ɗowdini e leggal no fokkiti e saare nange no wuli mi ɗowdini ɗon seeɗa ha mi fowto mi immo kadi
mi ƴetta donkun an kum mi feƴƴa nelaɗo maki ko noon mi jogori aduna ko ɗum waɗi Umar ibnu Abdul Aziz fayin mo fillitano en wo inna allayla wannahara yamalani fika fa'mal fihima jemma e ñalorma ta sikku jemma ko ɗanor ɗum dey tun ñalorma ko waɗir ɗum guure ɗaɓɓi ɗum artike tun dey jemma e ñalorma no hutordema an kadi hutor jemma e ñalorma calculi ñande goo hari boire hun gotun ala ka yeeso ma hari ko a paykun hande a sembay tunde ɓurta ɗuɗude calculi nde warema ɓawlu nonde tawa hino ɓawli sukun nun no ɓawli hande sa tintike fuɗɗike furɗude ko jemma e ñalorma woni gollude e maɗa an kadi gollu e nder jemma e ñalorma ka tawoya Allah Abdullah ibnu Mas'ud inni wajuji maɓɓe ɗin joni wo ma nadimtu ala shay'in qattu ka nadami ala yawmin gharubat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali womi ni sali si wona ñallal ngal tawata nange ngen hiiroyi ko ɗum woni futuro on naati weeti yiltike ɗon ha futuro on naati wonki ankin hino ɗuytade ka aduna ga lajjal angal no ɓadade kono golle am moƴƴe ɗen ɓeydaki komi tawiro e Allah wo ngal ñallal ɗon haare kanko tigi o ngal ɗon no maafinimo sahabajo go kadi inni wo kullu yawmin yamurru bi la azdadu fihi ilman wala amalan yuqarribani ila maulaya fala burika li fi dhalika alyawmi wo kala ñallal feƴƴirngal ngal mi ɓeydorali gandal komi tawroya Allah ma ɗum gollal ɓannaygal lan ka Allah haray tigi tigi on nden ñande ngal ñallal ɗon ngal boniral lan Allah waɗanano lan barke ngal ñallal ɗon ko mi anda ko no mi récupérta ɗum ɗon man amda yawman fi umrihi fi gayri haqqin qadah aw fardin addah aw khayrin aftasa aw ilmin iqtasaba faqad aqqa yawmahu wa zalama nafsa kala on feƴƴinɗo ñallal e gurdam makko ɗan o ñawali hakkunde goɗɗo e goɗɗo no nunɗiri no Allah yamiri non aw fardin adda ma farilla mo o totti aw khayrin astasa ma moƴƴere nde o waɗi aw ilmin iqtasaba ma gandal ngal o ɗaɓɓi nafay ngal mo aduna e lahara faqad aqqa yawmahu haray ngal ñallal o ƴagga ni ñallal makko ngal wa zalama nafsahu o toñi hoore makko Abu Darda no fillitano en fahin hiɓe waajo en walaw antum ta'lamuna ma antum laquna yawma alqiyama siɗon anduno ko hawroyayno ɗon e muɗum ñalande darngal satte ndeji wonɗi nder ton ñalande darngal wo lama akaltum ta'aman ala shahwa o ñamatano ñamete e hoore welo welo wala sharibtum sharaban ala shahwa o yaratano jaram e hoore ɓuttu ɓernde e hoore welo welo wala dakhaltum baytan tastazilluna fihi on natatano e suudu ɗowdino ɗon e mayru wala hasaytum turaba ala ru'usikum on ƴettayno leydi fawon e hoore moɗon wala wadittum anni shajaratun tuqbad thumma tukal ko on yelotono hara on woni no dimɗe tetteteɗe ñaame ala hasbore ñalande darngal ko ɗum Sayyidina Umar hacci colum e hoore leggal o inni absir ya tayru weltor yo colum iɗa hocco e ngal ɗo iɗa tikko e ngal ɗa iɗa hoccoɗa wira kadi tikko e ngal to waɗa ka faalaɗa ñalande darngal a hasboytake ko ɗum waɗi hiɓe maka fahin kamɓe Sayyidina Umar hulugol darngal sabuna tum ɓayɓe tagama ɓe yi aduna ɓe andi ko ɓe hasboye wo ya layta Umar lam talidu ummu Umar e halkare Umar hani no tawa nene Umar jibinali mo honto wonɗen e ɓe honto wonɗen e ɓe Sayyidina Umar hino waajo Sayyidina Ali afwan wo ko sifa ɗum ɗo o tigi duwa jogade jikku moƴƴo man arafa allaha fa ata'a kala on andude Allah o ɗoftimo wa arafa shaytan fa asa o andi shaytan o haɓimo o salanimo wa arafa alhaqqa fattaba o andi gonga on o jokkimo wa arafa albatila fattaqa o andi way ɗum ɗo ko toñe ko fenande o woɗɗiti
wa arafa dunya fa rafadaha o andi ko yimɓe waɗantamo ka aduna fi faaleji maɓɓe no martira fa rafadaha o woɗɗito wo wa arafa al akhirata fa talabaha o andi ko Allah faala kon ko dargal o waɗi ɗum ɗon haray on ɗon on o tawama yimɓe marɓe hakkille. Kanko Sayyidina Ali fayin daare mo holluden ko jogi aduna nyande go weeti bimbi himo wulla honno woni mo wullude ko mapaari honto tawita Allah oɗo noon no tawa e innaɓe no weltina naatoygol aljanna almubashirin bil janna weltinaɓe naatoygol aljanna himo dari bimbi himo wulla hayno ko wonno yewtude kon ya duniya gurri gayri ilayya ta'arradti am ilayya tashawwaqti qad tallaqtuki thalathan fala raj'ata fiha ahin min qillati zadi wa bu'di safar wa wahshati tariq. Ya duniya ko ayo aduna gurri gayri ɗaynu goɗɗo goo hodu goɗɗo goo acca ɗon Ali a wawana Ali fut ilayya ta'arradti ko min newaniɗa am ilayya tashawwaqti ka ko min sattanɗa qad tallaqtuki thalathan fala raj'ata fiha mi seeri e ma ko islami yamiri goɗɗo seeru ɓeygu muɗum laaɓi tati hay fus ala ko yiltoɗa ka an yo aduna ay cukki haqir gurdam maɗon tigi tigi on ko jaasu ɗum hayatuki kasir wurugol goɗɗo ka maɗo ko raɓɓuɗu ɗum innal hayata dunya allati naishuha daruna fadin la mahalla ihlak o adna mo wonɗen e muɗum ɗo ko adna lanno en ala feere en maayay wa markabu uburin la mahalla ubur ko nokku lumbirɗo ko beele lumben jadiduha yabla hesu muɗum ka adna ɗo wonta e kiɗɗum azizuha yazil teddunoɗo ga o hoyay kasiruha yaqillu ko ɗuuɗi kon fof lannay hayyuha yamut kala ko wuuri e muɗum maayay hayruha yafut kala ko moƴƴunoga kadi fuutay lannay ko ɗum gando men goto no inni wo himo misana e misal honto jogitoto ɗen misal adna wo ahlamu nawmin aw ka zillin zailin inna allabiba min misliha la yuhda'u ahlamu nawmin aw ka zillin zailin o adna mo wonɗen e ɗo himo wa'awa koyɗi ɗoygol ko hoyɗata hiɗa dogina limousine ɗa dogina Rolls Royce hiɗa ƴawi e avion je jet privé weeta bimbi tawa hay fus hay ko ittira koƴe e ala o adna ko noon kamɓe ɓe jogitimo ahlamu nawmin no wawa koyɗol ɗoygol koyɗol fotungol ɗaniɗo aw ka villin zailin mawa no ɗowdi ndima kono ko yahayndi sabuna duule ɗen dowɗe ɗowdinayi kono ɗe feƴƴay woni nde wotere nanga ngen piite kadi wo innal labiba mi misliha la yuhda'u marɗo hakkil ina o adna ɗo woni ko ɗaynatamo fi honnon wo fa innaha fa hiya hayatun sari'atul fana ko ɗum woni ko yawɗo lannugol qaribatul inqida ko ɗum woni o lannay peret hay fus luttata wo adna on wo ta'uddu bil baqa ta'adu bil baqa wa tukhlifu inda al wafa adna on o fodete wastay woni o luttante wo ko non ka luttinoygol ma ko ɗon o ɗayna e ma wa ja'at sakratul mauti bil haqq ɗeɗɗande mayde nden ara dhalika ma kunta minhu tahid ko nde woni ndi a wawata dogude wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid ñalande dargal wonki be ara tawa hiki wondi e ɗowtuɗoki on nden ñande noon Allah daali laqad kunta fi ghaflatin min hadha a wajama fi adna a jaɓali hande noon a yii situation on no woniri hari ndeɗa yewte fi ɗum ɗo hakkille ma ala ton fa kashafna anka ghita'ak ko majjanno ma kon fof Allah ittiɗa tuti e kene fa basaruka al yawma hadid hande gite ma no seeɓi kono wotigi mari ko inna rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak Allah ruttanmi ka adna gami golla golle moƴƴe ber ko heddi wo gokku tunni
milto kadi fahin e giɗo an oustaz Saybou wo ko a bandijo e yoyɗa wawno gollugol ɗe golle ɗo fof e nder tan hun gokku tunni a sali gollugol rabbirji uni laalli amalu salihan fima tarak ruttelami golla gokku tunni fino innaha kalimatun huwa qailuha ko kanko woni woldengol Allah konsindira ɗum wa min waraihim barzakhun hakkunde maɓɓe e ɗum ɗon heedo gonno toon ɗum woni barzakh ko hakkunde gurdan e mayde Allah lefta e o tigi ɗon so tawi ko moƴƴanaɗo ha wonki kin jiɓo si tawi woni siki arno ka adna ɗo ma siki arano ka adna ɗo siki mettike newende ga e si tawi ki mettanoki newende ka adna ga sabu honnu sabuna sattende lefte ka adna toon haray fefna leer men woni e andugol ɗum ɗo fof muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka darnugol jonde men nden hiɓe waajo Omar ibnu Abdul Aziz e Omar ibnu Omar afwan Abdullahi ibnu Omar Abdullahi geɗal Seydina Omar ko ɓe woni waajade Omar ibnu Abdul Aziz ɓe yiidani on ɗon heɓegol makko tawi nelaɗo fatike ko tanirawo Seydina Omar al Farouk maɗum Omar ibnul Khattab Abdullah ibnu Omar woni ñande go nelaɗo memi mo walbo ngon ɓe makanimo ko an yo suka kun fi duniya wonu ko adna ɗo ka annaka garibun wasi tawi woni ko a koɗo en fo hiɗen andi mawɓe men no yewta pular luggungal naningal koɗo ko cawa wonu ko adna ɗo wasi tawi woni ko a koɗo aw abiru sabilin ma neɗɗo wonɗo taƴitude lawol alhamdulillah enen woni ɓe leeɗe porto hande eɗen andi nde goɗɗo no taƴita tawa ko yo habbo ha ngal feƴƴa o sutoraga to ala arde o doga tinna ɗo e gongol aro wo aw nelaɗo waajike mo yo o wonir noon ko adna aw abiru sabilin aw abiru tariqin fo hino selli wa udda nafsaka min ahli l qubur ñande be limu hoore ma ko hande mi mayata ñande be limu hoore maɗa ko hande mi mayata lima hoore ma ko a jeeyaɗo yimɓe kaburuji surraɗo deja lima hoore ma on tuma kanko Seydina Abdullah ibnu Omar himo yewta kanko kadi o ɓeyditi e mako nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama himo waajo kanko kadi ida amsayta fala tantadiri sabah wa ida asbahta fala tantadiri lmasa khud min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mawtika si weeti bimbi ɗe duwaɗa golde ɗen ta innu mi habboto kiikiɗe siko kiikiɗe ko duwaɗa wadde kon ta innu mi habboto ha bimbi ka selluɗa ɗon ta innu mi habboto seeɗa gollan ñalande nde tan inoyiɗa a nawnoyay nden ka aduna ɗo gollan ñalande nde mayuɗa sabuna ko waɗɗuɗa ga ko woni ko tawoyta gaɗa ton haray o aduna mo wonɗen e muɗum ɗo o aduna on ko ɗaynowo yo Allah dandu en aduna ɗaynude woodi e gando men goto himo ɓeyditana en wo kam yaraka asiyan harisan ala duniya heewi ko Allah no sutima ayo bana adama hiɗa hittinani aduna hiɗa rerɗiri aduna hiɗa yeddamo hiɗa waɗa kanko faalaɗa walil mawti nasiyan hiɗa yejjiti mayde a nasita liqa allahi a yejjiti hawrondiroygol e Allah wallahda wassara a yejjiti ukkede ka ngayka jasane lahadi a yejjiti hibbitete leydi ñalande goo ha ɓe inna no heddiɗa waɗire ɗon kadi seeɗa a yejjiti ɗum wa yawman abusan tashibu fihi nawasiya e ñalande sattunde nde otigi furɗata bobo penu furɗa a yejjiti ɗum law anna al mar'a lam yalbas thiyaba tuqa si neɗɗo woni neɗɗo mo tawata e na hulowo Allah tajarra uryanan walaw kana kasiya hay si tawi mo watti coñci andu ko wirtiɗo woni yaade si tawi o tigi na hulowo Allah andu ko wirtiɗo woni yaade o inni kadi walaw anna duniya tadumu li ahadin wo si tawno aduna no luttanayno goɗɗo
ma awli ahliha wonande yiɓe makko adna luttayno la kana rasulallahi hayyan wa baqiya harayno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe wuruɓe hiɓe wondi e meɗen walakinnaha tafna ko woni tungo adna mo wonɗo en ɗaynude ɗo ko o lannowo wa yafna naimuha nemaji makko ɗin fof kadi lannay wa tabqa dunubu wal maasi heddo bakkatuji ɗi o tigi waɗi ɗin e geddi ɗin hombo andi honno bakkatu wayi ka Allah adunub Allah daali inna shajarata zaqumi ta'amul asimi leggal innetengal zaqum ko ngal woni ñaamete bakkundinɗo honto ngal woni mo yiltike suratu yasin Allah holla en ka honto ngal woni Allah daali innaha shajaratun takhruju fi asli ljahim kaka nder yiite jahim ko ɗo woni ko ngal fuɗata tal'uha ka annahu ru'usu shayatin dimɗe ɗen hino wawa hoore cheytan on mbo faala e ɗum woni ñamete muɗum ñalande dargal hay goto e meɗen yo Allah tabintin en e nder dina meɗen kan dina l'islam o kora e battane moƴƴo sayyidina jibril makani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama isma shi'ta fa innaka mayyitun wurbere kala ko faala wurude muhammad andu ko a maayowo ahibba man shi'ta fa innaka mufariqu yiɗu kala mo faalaɗa yiɗugol andu a serta e makko wajma ma shi'ta fa innaka tariku moɓu bere kala ko falɗa moɓogol hino dagi dagaki moɓu hebbina kontuji maɗa ko a accowo ɗum ɗon ga ida mal laylu aslama kabaduhu ndaare huloɓe allah ɓen kamɓe hono ɓe jogitori aduna immotoɓe jemma juula ndaare kamɓe ko hono ɓe jogitori aduna ko hani duwano ɗen jogitorde aduna ida mal laylu aslama kabaduhu fa yusfiru ala an wujuhi anhum wa hum ruku'u atara alkhawfu nawmahum faqamu wa ahlu al-amni fi dunya hudu'u wa qad akalat al-ardu jibahahum wa rukabahum wa unufahum wastaqallu dhalika fi janbillahi yo Allah okkoren sifa ko ɓeɗo suyani ko ɓeɗo ko adna huli ɓe wa'ini wo si tawi jemmini ɓe folotira oɗano ka makko oɗano ka makko kaaba duhu ɓe yana e jemma o no andirɗa iɗa mari contrat ko 22 heures 6 heures fuɗɗotoɗa awa kamɓe ka jemmini woɓe immike ɓe salligoɓe immoɓe darano juulugol wa hum ruku'un hiɓe sujja ɓanto sujja atara al khawfu nawmahum kulol Allah kulol lette Allah raɗike ɗoygol maɓɓe fa qamu ɓe immi ɓe dari wa ahlul amni fi dunya hudu hooliɓe ka hoore mum ka adna ga ɓen hino weltindi ko fewndo on tuma programme ji télé photo ɗiɗi woodi ɓeeɗa noon wa qad akalatil ardu jibahahum wa unufahum wa rukabahum wastaqallu dhalika fi jambillah ɓe sujji haa tinde nden battini haa kine ɗen waɗi baade haa koppi ɗin ɓurti ɓawlude ɗum ɗo fof muɗum hiɓe fanɗini ko ko ɓe waɗi ɗo o fi joddindin ka Allah aywa awa waajumo mi sakkitoto waajade hoore am mi waajo enen wonɓe ɗo ɓen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 qalilun ma zada ala dhalika duuɓi mofte anɗen ko hakkunde 60 e 70 fanɗi yawtinɗo ɗum ɗon enen noon no woodi woɓɓe ɓe ɓadinoke buyi no woodi woɓɓe hewtaali kono saɓe yejjuto Allah ƴettita e wonki saay mo o faala aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum allahumma innaka ta'lamu bi nafsi minni wa a'lamu bi nafsi minhum allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li amma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun wa fil khitami as'alu al-mawla jalla wa ala an yulhimana rushdana وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. haray tigi tigi on aray taaliga ala fof ko waɗe ɗo si wona e ceernoɓe men ɓe yewtani en yewtere naninde faaminde allahumma jalna
alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah subhanahu wa ta'ala on waɗu en heɗitotoɓe ko yewta kon, waɗa neynana en kadi feere gollitiren kadi ko yewta kon. haray tigi tigi on ɓe yewti en ko fi aduna woni ko ɓe yewti en ɗo. haray modi amadou ndaare tawni hoddiɗuman to ɓe landoto ɓe windon noon kono ɗon gayne ɗo. haray ɓe yewti en fi aduna. haray noon hiɗen andi koko aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on addi en ɗo. ko aduna ɗo ko ɗo piiji ɗin fof heɓoto. aduna o ka wonɗen ɗo ko aduna ɗo ko amalun bila ajr. haray ɗo noon ko en gollu hara joddi ala. yo Allah subhanahu wa ta'ala newi nan en o jonnitoya en joddi meɗen ndin tawata ñande en wawana hoore meɗen. haray Allah subhanahu wa ta'ala o landi en o wi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. o wi afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la yurja'un. Allah subhanahu wa ta'ala o landi o inni o ene e on sikku komin tagiri on ko fijidaru. wona fijidaru Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en. wondema ɗon sikkude wondema o ruttata ko ka amen ga. Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en kadi o wi wondema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. o wi wondema o tagirali yimɓe e jinna fof si wona yoɓe rewmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko addira ɗen ka aduna ɗo ko golle addira ɗen ɗo. haray golle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala addi en ɗin ɗo fi muɗum yo Allah subhanahu wa ta'ala newinan en feere no golliren. haray ɗon andi wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ɓen kamɓe ɓe ɗuurino e aduna. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi amma man taga wa athara alhayata ad-dunya fa inna aljahima hiya alma'wa. o wi amma non ommo ɓurni gurdan aduna ɗan e laakara o haray werde makko nde ɗum woni ko yiite jahannama. yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum dandu en werde men ɗen hara ko yiite jahannama. joni noon o ɓurni gurdan aduna ɗan o yejjiti yewtere Allah subhanahu wa ta'ala ka o wi ɗon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. o jokki noon ɗaɓɓugol fi aduna on tun o yejjiti fi laakara on. himo andi o aduna ɗo ɗum koko lannatani en yiino goɗɗo haray yewtere nde ɓe sakkiti en yewtude nden ɗo ɓe inni wondema nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki wondema haray duuɓi mofte maɓɓe ɗen ko hakkunde 60 e 70. haray hiɗen andi enen ɗo noon kada ko ɓuri kon ɗo fof komo duuɓi 10 ɓurɓen fanɗude ɗo ko duuɓi 10 kon ɗum hedditi kon fof woni ɗo 50. haray noon ka iwɗen ɗon tigi tigi no woɗɗi haray ka fokkutuɗen ɗon no ɓatti. haray yo Allah subhanahu wa ta'ala newinan en feere no golliren ko yamiri en ko. haray ko ɗum waɗi e kañum nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e sahaba ɓen kamɓe ɓe ɗuurino o aduna. ko ɗum waɗi fewndo lontal sayyidina Umar o wanno goɗɗo no inne Saïd ibn Amir. o waɗimo amir o naɓimo kayinte ɗon Kuufa ɗum woni Irak. ko ɗum waɗi ɓay o naɓi on Irak on hari tigi tigi ko ñaami fus ala kono mo muññi ɗon kanko e ɓeygure makko nden. on tuma sayyidina Umar noon naɓoy toon joni windo e lettere joni woymo faala ɓe resansammo toon joni miskinaɓe ɓen toon ɗo e itta ka baytul mali o naɓana ɓe. joni noon ɓe resansude noon ɓe resansi on lettere ɓe addani sayyidina Umar ɓe inni on no inne Saïd ibn Amir. on tuma sayyidina Umar landi noon wo man Saïd ibn Amir wo ko hombo woni o intine Saïd ibn Amir ɗo inni wo ko amiruna wo ko yeesojo amin on. sayyidina Umar landi wo amirukum faqir ɓe inni naam wo si amiru mon on ko baato ɓe inni on tuma sayyidina Umar o wulli ha gonɗi ɗin loppini waare makko nden. on tuma o ƴetti jawdi o waɗi e saaku ɗon ɗe o jonni oyo ɓe jonnoya kañum Saïd ibn Amir. kon ɗum waɗi ɓay on naɓuɗo ndin jawdi hewti ɓay o hewti o jonnimo ndi o landi ɓay o yii ko woni kon nder ton. kon ɗum o inni ɓa o yi on saaku mbuuɗi ko naɓa kon. kon ɗum o waɗi ko ni o ƴettiri saaku mbuuɗi on himo duña takko makko himo sonka himo haaca
o wi ɓe landima ko honɗum o wi o inni ko honɗum o wi nazalat biya dunia li kay tufsida akhirati o wi tippike ka an ɗo aduna fi yo bonnu lakara an on haray noon jawdi ko wonɗen kon ɗaɓɓude on ɗon jawdi ndin ari o yindi o pottinidi saabu fiita bonnu akara on par ce que kamɓe ko continue goɗɗum ko lakara on yo Allah subhanahu wa taala neynan en feere no golliren fi lakara haray tigi tigi mi ala juutinde tami bonnuto haray ko yewta kon haray yo Allah